Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Si kakadinday ta, layo? Si mangpet kakadin manipod abroad? Siyempre, friend. Oy no, italang ang nagkita ta, itilasod tinaundaya panawan. Oy, mapantaman mo't iti may sa Aristobar. Ijay balaylangan ti papananta. Tagkasangay ti anak ko ani Eden. Oy, magpaikan ka, taadan pamilyam. Ay, awan mo't ngamin mga asawa kanyak. Anya? Anyaya ti kayat mga asawa, lalaki wano babae? Oy, siyempre ti lalaki. Oy, babae ak nga ron. Anya babae? Balaki ata iso. Anya? Sika talaga. Ay, saan mo man nadadaalan ti aldaw ko? Oh, ada ka mat gayam man, darling. Ada mat gayam ka duwam? Sino ka di? Ay na, di na ka din mabigbig. Gaputan nagpintasak, Grace. Kurak-lakot no asino, babae, itayan. Loko. Why, loka. Di nakman awagan iti loko. Ay, agpada tala ang aloka-loka. Sana ka loka-loka. Hoy. Ala, umay kayo kitin. Tay-tay pa yan nakasagana ti lamisaan. Kunak no asino itayan ti inyawag ni Eddie asa nga ili. Siyempre, awan sa bali. No ti Miss Universe. Miss Universe? Oh? Saan ka di Miss Gay? Ay, di ka man. Ala, intayo gid din sumango ijalamisaan ako nam. Ta sigurado ang naimas ti makan. Ta naimas ti lutom kas may sa a chef. Mapan ka din business firm mo, darling? Yes, darling. Ada umay makitransak kanyak, may papaniti negosyo. Okay. Umayak to dyan mo. Ta umayak mangyag iti lunch mo. Siya kunti umay iti restaurant mo, kalpasan ti panagsarita mi iti negosyante akasarita kita. Okay. Orayan kanto nga ro di restaurant. Tagid dan taamangan. Yes, darling. I love you. I love you too, darling. Sapay ko tagnanayon ti kinapudno ta iti tunggal maysa. When mat ikarik. Jak to agaramid iti anyaman ama kapasakit iti riknam. Kasta akmat, darling. Agnanayon ti ragsak ken panagayat ta iti tunggal maysa. Ay, Loka, nakita nga danapan alalaki iti dagos mo. Hindi mo ko na boyfriend mo na dyan. Masurunak ija tao. Adamat kayam ka no asawa na. Si kay tatilugi, ta pinadagas mo iti dagos mo. Masigurado nga impay mo ti amin mo kinkwana. Dayta nga ron ti pakasuro na. Amok la ko mga da asawa na. Saan ko pinatulan? Iso amade, ti kanayon nga agapura. Agtanang kamot sagpaminsan God, sika. Kumusta kayo mat iti girlfriend mo? Nag-break kami. Kwarta lang ti pagkit-kitaan na kanya. Taapay akwarta ti pagkit-kita na ako na. Ure saan pa yan nadanon ti sweldo tayo? Agpagpagata nga ni tagkakanat. Intun saan ko ang may gatangan? Agpasugnod. Maragsakan akman taham makitak ti kinaragsak yu ni Eddie. Saan akaslay ti kabsat mo, akanayon ti apada iti asawa na. Ay ayatak unay ti asawak, mami. Pagserbyak ti asawak, tanadungo kada kami nga agina. Itad na pa'y amin na masapul mi. Kasano ba't ti sapul mo iti restaurant, iha? Mayat latamat, mami. Imbaga na nga idulin ko kano ti masapsapulak. Iso nga idip-depositok mo't amin iti bangko. Nasingpat at talaga ti asawa ba? Awan ba ko nakenkwana? Saan na naibot kada kayo nga agina? Sapay ko mata saan tong agbalbali yung mami. Nulakat marikna na ti panagayat mo kankwana. Sigurado adi na kanto isukat. Panagkunak katar-aramidat mo't amin, mami. Adangamin dagiti lalaki asana mapnag. Agbirok na pailaang iti sa bali. Jaklakit ti ipalubo sa mapasamak dayta, mami. Ibaga talaangan, ano ngay, adan to pa kailawanan na.
Anya ti aramidem. No aramidon na dayta kanyak. Jak lakit di mapakawan, mami. Mapan, iti pakailaw-anan na. At dagayam restobar iti asidag. Ay no, nagwapo ti nakitak a waiter ijoy. Apay kumano gwapo. Gwapo ka kumamit no saan ka akasta. Ay, kaduan nakman, kalpasan ti opisina, tamapan ta ijoy. Di mo ko na ngayon kaag-display di restobar. Ay, si Kamat. Itala nga agpakadwaat ken ka, di na pa'y kadwaan. Alaman langan. Kaduan ka, tapno di mo mat ko na. Uy, ay nakasta tinapud no agayam. Kadua ka na yun, iti tiyempo, tirigat kan ginawa. Unay katarigat kan ginawan. Apay agasawa ta. Uy, urean niya ditan basta kaduan nak amapan ijeres tobar, tapno makitak ti gwapo at crush ko. Saan ka di aday ta lalaki? Kat iso ti akin kuko iti business firm iti asidag ti resto bar. Italangay may dito eh. Kung nga paiso, big time lakit giday ta. Masapol ang masukit ko day tabak nang. Kasan ako ma? Adda ka nun asawa na. Ore agbalinak lang akabit. Basta may rano dak iti kinabak nang na. Intan Serbia nida. Sa pa'y kastaw na yung matipanangkita kanyak ti bakla kaduana. Pagbalinan ta ida a sugar daddy. Sa bagay, mayat na ita anak panuwi mo. Mabanak iti ayan ti lalaki, tas si kamat jay bakla. Ariglado, Sara. Sige, kasit gantay dan. Marim adda magunod ta pagsayaatan kadakwada. Hello, beauty. Anya turderyo? Ikanak man iti black label Canadian whiskey. Ay, awan kasta rito Miss Beauty. Uy, Mr. Macho Boy. Anya nga ron ti adda dito ay? Ikan na kami iti amom amayat. Okay, sikat matungpal. Inak mangalay ti kanginaan nga arak mi dito. Sakbay amapan ko. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo. Siyak ni Adrian. Uy, Adrian. Ay na, nagwapon anagan. Ay na, kasmatlaang iti akinagan. Kuwagaya. Awagan nak kumalay iti layon. Agayam tanwan. Ariglado, Leo. Anya ka diti order you, sir? Ha? Daytoy kadwak ti agurder. Ta jak amuno anya ti kayat na. Insurot na klaeng dito eh. Kasta ka di, sir. Ni Jack agkamali. Da kayo ti akin kuko iti business firm, iti asidan. Ha? Kasano nga mo? Ita ka lang matanak kita. Isumat ti sasawan dagiti kakadwak dito sir. Di nakbakit kita tadi ka mat umay dito Ngam siyak. Adat ilalabas ko di tapasdek yun. Saan ta na siguro ang nagrana itiruar ti pasdek. Iso adi ka nakit-kita. Saan ka na yun adi taas si ti pasdek yun ti pagpagnaak, sir? Matlagayam. Saan ta ka di pa nga gawid, Leo? Ay, nagbit kamat anauman, Eddie. Kayat ko pa iti aginom. Ngam na baratakan. Agawid tan. Ay, saan ka ding addain iti asidag amabalin a pagdagusan? Anda mga Leo. Kukuamat lang takin ko pa iti resto bar. Mabaling kaya tulungan. Ama pa niti maysa kaya iti maabangan na kwarto. Ay, alaman nga rod. Ay, diyak kaya ti agmaneho na bartek. At takot siyo? Ay, adda iti parking lot. Kaya't mga sawan. Umiyan ka pa'y kadag iti may sa akwarto itiin, Leo? Ay, nagayam. Diyak kabaalan nga agmaneho no na bartek ka. Sa bagay, amangan no madisgrasya ka pa Itamon pa yakas ti payod mo, darling. Nagsangar ka. Inawis nak ni Leo. Napan kami di resto bar. San samot anasaya at impluensya ni Leo kan ka.
Saan ka mo tasigo da papa ni resto bar? Pinagusto ka lang mati awis na, darling. Di kagdanag. Saan ko apagbalinan na bisyo? Awan tinasayat nga itdanti ka na yun nga ipapan iti resto bar. Saan mo ka na yun, darling? Sapay ko ma, darling. Saan ko mapay ang maulit day nga ipapan nyo iti resto bar? Sigod kat masapsapan ni daddy mga agaw awid. Idi la malumaan na ladaw. Sipsiputan nyo ni Daddy, Auntie? Saan matkit di? Ngam basta malum. Kat makitak tilugan na alumabas dito'y ayan ko. Ngam idi kalman, rabiin anapalabas ko tilugan na. Dinamagyo ko maka ni Daddy, Auntie. Saan kumat ngamin nga ammo no apay? Ah? Ay nalipatan mo ti dinamag ko basang. Mas daawak lang amin. Gumatangak iti soft drink kan tinapay, Auntie. Sige basang. Mabiit lang ha. Tamangala ah. Nagapwap ka di ha? Itay pinaawan ka. Napanang dita store, Mami. Dinamag ni Auntie Olive. No apay ka no analadaw asimmangpat ni Daddy, rabi Anya? Apay dinamag na dayta? Sipsiputan na ka din ni dadim? Dayta timbagakan ko na, Mami. Dinamag ko. No sipsiputan na ni Daddy. Kat, anya tinsungbat na. Lipatag ka nun ti saludsod na, Mami. Ay, unay kat dagiti tattao nga usyoseron aya. Apay nga min, anala daw ni Daddy idirabi Mami. Adala na panandakin ni Leo agayam na anak. Sige nga Ruth, tamapanak mo taniten ti trabaho. Manipod na napasamak kada kami kani Jack. Saan nga pagpakita kanya? No saan nga agpakita, bayamon. Nagado alalaki tita. Kuma, amangan no agbunga tinaramid na kanya. Para sa maban ni itang ni Sir Eddie. Sigurado nga agnamay ka iti sidong na. Ada samat asawa na. Ore adda ah. Saan ka mata mapanigi balay da? Agyan kayo mo iti sa balay. Kayat mo asawan. Ore may saak akabit. Ado mo tikas ta, saan ka ni? Sa bagay. Sapay ang mga no agbunga tinaramid kanyak ni Jack. Ikagumaan ta apag tinagan na iti aggayam. Anya ti kayat mo asawan? Asay no nga gayam? Da Sir Eddie kan Leo. Amom, iti nabartik ni Leo. Inaramnak ka. Kayat mo matday dya abakla? Agpada kayo alalaki. Ore man, kat amom, may sagayam abalik bayan. Ngam dandani ka ron sumrek kas nurse iti may nga ospital iti syudad. Anya? Nurse gayam ti loko abakla? Saan ka di nga itajay ko nam apanang rugi mi di ospital? Wen, bro. Hangam inton sana para rabi iti shift ko. Intaman manan ni Jerry's Tobar. Ngem, saan nga iti malem? Ang mga numaladawa ka sumangpet. Kat masair tirik na ni Grace. Okay. Mga ramit na nga ron iti schedule ta. Kada Sabado iti bigat. Mapantay Jerry's Tobar. Agawid takal pasan ti pangal daw. Masapa kamutten nga agawid iti malam. O sige. Sabado inton bigat. Mabalin ko lata abilinan ti may sakadag iti talkag iti opisina. Okay. Fix schedule ta dayta. Makirelyebo akmat iti kadwak to a nurse para iti aldaw ti Sabado. Saan siguro mat nga agriri ni Grace? Ta sa anak amala daw nga agawid. Dimit ka aruba mi ani Eddie ti umunag iti resto ba? Adda kadwa na anak katalikod a babae. Atidok ti buok na. Ha? Nagkibindangay munag. Ay, jakmat mabalin ti umunag dita. Taamangan no makita nak ni Eddie. Kat agata pa sipsiputak. Ay, anya nga tatiramidak. Asino nga ta tinakatalikod nga atidog ti buok na. Ay,
Idanon ko nga taday to'y kin ni Grace. Aramidan ta ka din, tinagtulagan ta nga aramidan, kadagiti duha. Aguray tapay mo't agpamarang taan na sayaan tapno di da dumlaw. Sa bagay, jay ko nada iti Tagalog nga, unti-unti, dahan-dahan. No makarelasyon ko rin tabakla. Addan para bayad iti abang. Kaya napay sugar daddy ko. Apay a sugar daddy. Sugar mommy, ah? Apay ko mga sugar mami kat lalaki mo't di bakla. Isunton ti bang bayad iti abang ti paggigyan nakakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagak kan kwa na, nga agi katakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan kwa na. Ikagumaan nga artapan ti asawa na. Tapos kanton ti kayat na akadin na. Agbaligi nga ta, ti plano da Adrian kan Sara. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak kan mayat tilinangan dagiti agasawa ada Eddie, amay sa abak ng kan negosyante, kan ti asawa na ani Grace, amay samat a chef cook, iti bukod na restaurant. Iti may sang aldaw, inawis ni Leo ni Eddie, iti may sa Aristobar, apag trab-trabahuan da Adrian kan Sara. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay ko mga sugar mami. Kat lalaki ba't di bakla? Isunton ti mang bayad iti abang iti paggigyan nakakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagak kan kwa na nga gikatakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan kwa na. Ikagumaam na artapan ti asawa na. Tapos si kanto ti kayat na akadin na. Masapol nga ro da pag tinulungan ta. No kasano ida ama patenag. Tapno adda pang namnamaan ta. Ago derak man iti pampaturog. At nagayam kong aglaklako iti kasjay kay. Anyat nga kami din tayo ti pampaturog. Nagkapoy kalakit ni. Ilaok taa iti inumunda no umay lang tumanen. No kasta. Kapilitan na makaturog na. Paturugan tanto ida itiin iti asidag. Uy, Maawatan ka gayam. Nalaing ka talaga. imbag na naawatan mo't lang. Ti kayat ko ang mapasamak. Ngam, saan mo na masapol nga aramaton ti bakla? Tamadlawan na kayat na ka. Ngam ni Eddie ti pangaramatan ta. Tapno agpada da ang makaturog. Kat paturugan ta ida itiin. Adaawag ti kabsat ko iha. Masapol ang mapantay di lugar mi. Tanatay ka no ti asawa na. Nabayag ka di tayo nagpaspasya rin J. Visayas, taadayo. Italaan, tanatayan ni Uncle, Mami. Hawan nga rod anak ko. Masapol ang mapantamot. Uray agbatin ti asawam ditoy. Tapno adamot agbati dito'y balay. Uwan Mami. Kasano nga'y tinegosyo na ano umaymat. Imbag kanya, taadalat ta dagiti talkak iji restaurant ko. Itugot ta ni Eden. Nabayag asaan mo't anap na panijay. Uwan Mami, agri-relakit di, no saan ta nga isurot. Mami, sa dino ka di ti papanan nyo kada lola? Papanantayo ko nam iha, ta sumurot ka.
Mapantayo iti lugar ti kabsat na. Natay ka nung ngamin ti asawa na. Ay, no kasta? Sumagmamanungal daw tayo ijay, mami? Wan anak, agawid tayon to, inton malpas ang maitabon ni Uncle Toto. Makapasyarak matlaangan ijay lugar da lola. Iso amang isagana ka iti umanay nga arwatam, aging gaadi tayo agawid. Uwan, mami. Inak isagana dagiti kasapula. Oy, bro. Sabado ita. Ang mga nunalipatam ti schedule ta. Awan itatitawi je balay mi. Adda na panandaan na tayan. Natay ti asawa ti kabsat ti katuganga ka babae. Ay, mayat kit di awan parikot. Uray maladaw ka nga agawid. Awan pagdanagam, tawan ti agungat. Ha? Awan agungat ko nam? Sabagay, mabalinta ti mga ni Jay. Santan nga agluto. Agurad talangan iti kananta, mabalinan. Isu ang mapantan. Tapno makasangot tapay dagiti kabarbaro agagayem ta ijay restobar. Sabagay, italaing aramidak da ito'y. San kunton nga ulitan? Ay na, agkita kami manan iti Prince Charming ko. Alwadam kitdi tamangan no addaket paggastusa madina oras. Ada ka din nagatang mo, ijakun ko nam apampaturo. Abda, nakasagaran nga usarin tayo ton umay lang iti padpadaanan ta. Sabado inton bigat, saan ka di? Day tati aldaw, akanayon da ngayon umay. Ay, wan. Maaramat tamot langan tinsaganak. Kat sapay kumatagbalik kita. No, agbalik kita. Aramidik ti amin, tapno matagikwak ni Eddie, nga oray adnan asawa na. Kamnay, di kan tumat mangliplipat no si kanton tibak ng loka. Saan ko pulos ang malipatan ti gayem ko, kan partner ko iti kalukwan anya. Ha? Anya akalokwan. Nagsingpurtak tupay. Nasingsing patakpay, kunamsa. Anya ka titi order you, tay nakalaan, Mr. Handsome Boy? Kas iti sigod nga order mi, Miss Beautiful. Mabalin ka diti makisango kada kayo nga uminom? Wala, Miss. Nalaing ka kadi nga uminom? Saan man? No lang, ada mangawis kada kami. Sige nga Rod, makisango kayo. Tapno adu tayo nga uminom. Okay, you're the boss. Bro, uray kaskasan mo. Napintas mo't dahit a waitress niya. When met, bro? Napintas met ti loka. Medyo mabayagan tayo gayam dito'y iha. Taurayan da pa'y ti anak na nga agapo iti abroad. Uray ko mano asidag. Taagawid tayo pa'y. Sa tayon to agsubli, mami. Ano sad tayo pa'y basit ti agyan dito'y iha. Italaag mo't na ito'y. Mabayag tumanan asaan tayo ang makaumay dito'y. Anya pa'y ngay. No di kasta, mami. Sapay, awan ti signal dito a lugar. Daytamot ti parikot dito'y. Masapol amapan ka pa ijay ili. Ijay tayan ti signal. Masadutak mo tamag na, mami. Adayo pa'y ti pagnaan. Sakbay ang makalugan ngagpaili. Dayta ti may sapim manawan mi dito'y kanidadi yu idi. Daksang gasat. Tanasapa mo't ni daddy apim musay. Gapo iti sakit na. Imbaglakit din ta bakasyon ita. Ado ko matilangan ko, mami. Uwan nga rod, anak. Ngam, masikuranak dito'y. Awan serbi ti cellphone ko. Uwan nga rod. Masadutak mo tamag na. Adayo ti mapagna sakbay ang makalugan ang mapaniji-ili. Tapno makatext wenno makaawag laang. Umunatan samat nga gawid, mami. Agbati pa'y laang ni Lola no kayat na. Ha? Sige. Kasaritak ni Lolam. Noan niya ti kunana. Ibagam mami. Masikuranak at talaga dito'y. Awan pa'y signal.
Adda, tayo iti kabambantayan. Cheers, kakadwa! Naragsak gayam, nagsasango tayong uminom. Ay nak, kanayon na maulit daytoy. Uy na, mayat kayo nga nakainom adwaket. Yan, nakapsot samot nga uminom ti kadwa tayo. Nagdumog mo tayo. Ha? Ay na, saan nga anaruam day ta nga uminom? Inawis ko lang amin. Tulungan tayo, taipan tayo ijayin. Ada kwarto ijaya pagturugan na. Ha? Ay mo na niya. O sige, tulungan tayo man nga rutigayam ko. Tayo talaga yan. Tulungan tayo tagayam tayo kat nga raon. Sige, tayo nakitaan. No ayan tinapintas abakan ti akwarto ijayin. Ado nga min tinakitak a guest anapan ijayin. Turista samad dagi jay. Sige nga ron, ipan tayo. Leo, sa labayan tayo pantay tiin. Sige kakadwa, sa labayan yun, tasurutan daw. Sino ti kadwak iti kama? Apay alamong lamuak. Nakaring ka matgaya man, my love. My love? Apay nga inawagan ak iti my love. Si Kamat, bartak mo kadila ang tinaramid mo kanya, kabayatan nga inawagan nak iti my love. Ti amok ni Grace ti kadwak. Grace gayam, tinagan ti asawam. Awan na nyaman na kanyak. Basta ikanak iti oras mo. Kayat mo asawan. Mayat ka nga balin akiridak. No lakit di ada pa nagayat mo kanyak, apay kit di nasaan. Ay ayatan ka ngamin. Uray, makibingbingayak lang iti ayat mo. Bayadak langan ti inaramid ko kan ka. Kat lipatin tanti amin. Sana mabalin, Eddie. Jak lakit di kayat. Jak kabala na mapukaw ka. Ngam amumat nga ada asawak. Diyan nga rod ko na kun. Uray basit pa nagayat tibingay mo kanyak. Ano sak? Kasta ti panagayat ko kan ka. Anya da ito'y anaramid ko. Sigurado lakit di amasaktan ti asawak. Numaamuan na ti amin. Aglidayak lakit di ti kasta unay no panawan na. Diyay ko na kun. Uray basit pa nagayat mo. Ano sak? Gaputa ay ayatan ka. Apay akas taunay ti pan nakariribok mo, bro. Mariribukan ako na Jack amo na ibagakin ka da ito'y wano saan. Amo kung ti parikot mo. Nakitak amay may sa akwarto tinagturugan nyo kani Sara. Kasano numamo ni Grace? Sigurado laki di ama sa tirik nana. Asino kumatimangi danon? Madanaganak bro. Saan ka di nga awan dakes apalimad adi sumngaw? Ay na, saan kumaati masakbayan, amabayag pa'y amapasamak ti pagdanagam. No di kat ti agdam hati sangwam. Saan ka asimurot ide na pananda, Grace? Saan ka di, Manong? Sana kasi murot, tas sana mabalin na panawak ti negosyo kading. Kasta ka di? Pati ka di, Rabi? Kat agyan ka ijay ayan ti negosyo? Apay anadamag mo pa'y ti kasta. Nadamag ko lang, mat. Ta saan ka ngamin asumang sangpet, Manong? Amo ka din ni Grace date na? Anya ko matiam muna. Kan, anya ka di ti sasawamon. Si kalaan ti makaam mo. Saan ka di, Manong? Sa dinong ay ti pagturturugam no awan ni Grace. Diyak amo ti bagbagam. Ala, inakpay. Adda importante apapanak. Kasla adda karkar na kini Manong Eddie. Kayat ko aduktanen ti amin. Apay asaan nga agaw awid dito.
Napan nagtrabaho dagiti duha. Masigurado kung may tumanan ni Leo. Ang kasano ka? Umay ka di manan ni Edim? Madlaw nga ay ayatan na unay dedya Grace. Imbaga na abayadan na kanulaan. Talipatan min ti amin. Saan mo ipalubos Ibagam ka di. Ano panawan na ka? Ibagam ka ni Grace ti relasyon nyo. Mayat timbagam. But nga. Tapno di nakisina. Nang runa, takasla nagbungat inaramid kanya ni Jack. Ibagam ka di ka ni Eddie. Nga iso ti ama. Tapno addan to sustento nga itidnakin ka no madaron ti tiyempo. Mayat ka talaga amin asingasing mo. Aramatam ka di ti utak mo. Tapno nasaya at to masakbayam. Bayam, tainton addan makabulan. Agpakita ak iti doktor. Nung mapanagna ka na masikugang, ibagak ka ni Eddie nga iso ti ama. Naitamang ti kayat ko ken ka. Amo nga aramatan ti utak mo. Agawid tan mami. Agpakuyog ta kadagiti kasinsin ko. Taumunatan ijay lugar tayo. O sige anak, agpaitulod ta nga rod. Tadyak unay masurutan ti dalan a bumabay ti bantay. Wan mami. Itulod dan tumat ni Lola inton agawid. Takayat na pa'y mo ti agbati ditoy. O sige nga rod anak, isagana mo dagiti gamit mo. Kailiw kumatan ni Daddy, mami. Oray siya, kailiw kumatan. Kaasimot nga agmay-may sana bati iji balay tayo. Masurpresa lakit di, mami. Di na namnamaan na sumangpot ta. Sigurado lakit di, akanayon na taasagsagaan asumangpad. Bro, agawid akpay. Taynak ag sukat, sakbay ang mapanak iji ospital. Uray siyak, bro. Inakbiti di balay. Nasapa pa'y mat. Jack nakapag-shower dito'y in. Tawan pagsukatak. Ay, day tangarod kat. Ay, intom na minsan. Mangitugot talangan iti pagsukatan ta. Tapno saan tan nga agawid. Kat, kasanon tinagsukatan ta? Ibati ta ka di dito'y in? Ay, una. Ala, agawid kan. Taagawid akmaten. Inton Sabadon tumanen, bro. Dito'y tamanen amaturog, kan ag happy-happy. Ariglado, Kaano nga taas sumangpet da Grace kan ti anak mi? Mailiwak pa ikit din kadakwadan. May kawak ngagmay-may sa dito'y balay. Nakaarami dak lakit nga rod iti sana may parbang. Ay, ibatik pa'y dagiti badok iti rabaw ti kama. Tain nakpayak shower. Sakbay ang mapanak iti opisina. At datan dito'y balay, mami. I-charge ko ti cellphone ko, tawagak ni Daddy. Sa ano pa'y nga awagan ni Dadim? Tapno masurpresa inton sumangpad. Mailiwak nga minan ka ni Daddy, mami. Nukas tati ko na. Oh, di iso ti masurot. Good girl. Sige, ingka pa ije kwartom. Tamapanak mo't ije kwartom, ika ni Dadim. Okay, mami. Nagadumot tan alupot itirabaw ti kama. Kaawatan anamurang dagito'y alupot. Alag ida taipan ko ije laundry room. Ni, apay ngay asabali abang banglo ti masayop ko kadagiti dadto makawas na. Ha? Adalem ti lipstick iti bado na. Adda nga tamaduktalan ni Grace iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nabayagan da Grace ijay Visayas. Iti kaawanda iti balayda. Napasamak ti San Arumbeng kada Eddie kan Sara. Nagpakpakasi ni Sara asaan kuman apampanawan ni Eddie. Nadanon nga rod ti isasangpat da Grace iti balayda. Kat naklaat da ito'y iti nakita na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagado alupot iti rabaw ti kama. Kaawatan anamurang amin dagiti alupot. Alag ida, taipan ko iti laundry room. Apaya sa bali ti masayop ko nga angot ti bangbanglo. Ha? Adda pa'y lemma ti lipstick iti bato na. Jack naka-grocery. Isolakwan nakman iti sabon mo, Olive. Adda ka matgaya man, Grace. Medyo nabayagan kayo itinapalan nyo Nabati pa'y ket din ni Mami ijay Taurayan da pa'y ti kaanakan na nga agapo ijay abroad. Ayun gayam. Adda ka di pagturugan ni Manong Eddie iti opisina na? Ha? Apaya na damag mo dayta? Iso siguro ti pagturturugan na idiawan kayo. Ha? Apay? Man-mano ka di idi nga agawid? Wanmat. No daddo makat bigaten no lumabas ti kotse na ditoy. Inton kwan, mapanmanen. Mapan ka di agsukat no agawid. Ado ti lupot na itirabaw ti Katre. Oh, Grace, naikulang kamatan. Ha? Oh, at iti sabon agat-gatangam. Ngam ni saan mo ko mga idandanon kin nila kayo mo ti imbagakan ka. Tapno dinak ungtan. Nalpasan ti Jutik. Mabalin ka di ama pantamanan iti restobar? Ngam, saan mo't asabado ita? Uray saan asabado. No kayat ta, mabalin la tamat. Sabagay. Kaya't kumat makasarita na imbag ni Sara. Imawag ngamin itay. Kat imbaga na nga da kano importante nga ibaga na kanyak. Matlagayam. No anyaman day ta nga importante nga ibaga na. Mabalin ka di ama amwak tumet. At dayamat may sekreto ken ka. Anya nga tat ibaga na ken ka. Wala. Agrubot ka nga ruden tamapantan ijay restobar. Kalpasan na. Ijay in tumanan ti pagturugan ta. Okay, mapantangar ho din. Anya ka diti ko na nga importante nga ibagam, Sara. Nagapuak iti Dr. Eddie Calman. Imbaga ti doktora masikuga. Kaawatan ang nagbunga na gusto inaramid ta. Anya, addan to anak ta? Rumbang kumamaragsakan ka, saan ka di? Nakaragragsaka, tadanton anak ta. Kasano ita dayto yan? Kasano ni Grace kanti anak mi? Di mo kumapakariribukan ti mabalin ang mapasamak. Ti importante, addan anak ta. Kastoy nga ron ti aramiden ta, numasikog ka. Saan arumbeng nga agtrabaho ka pa dito yung restobar? Kasano nga, itigatang ko kadagiti masapsapol ko. No saan ako nga agtrabaho. Mangalak iti apartment apagyanam. Pasaray umay kabisitaan iti apartment nga alaag apagyanam. Ano pagkaragsakam ha? Nangabak ka ka diti pinustaam? Ita ti mauding aldaw ko dito yung resto bar. Agyanak pa yun iti apartment, amangura iti panagdakkel ti tiyan ko. Apartment kunam? Imbaga ka ni Eddie ang masikugag. Imbaga na sumardang ako nga agtrabaho dito yung resto bar. Iyalaan na pa iti apartment. Naggasat kang gayam. Agsweldo tayon inton malam. Agpakana ka kanin ka ni boss? Wen, madamdam ha? Umay
May nakdagasan ni Eddie dito eh. Itulod na, ija apartment ko. Okay. Mamati ka di nga anak na ti sikog mo. Iso nga ron apa ikatanak dito yung resto bar. Takaasi ka no, ti agbalin nga anak mi. Mapanta ka din iti apartment ako nam, Eddie. Wen, ijay ka nga gen. Masapul nga nadam ti bagim. Tapno na salon at to ti anak ta. Kasano dagiti aramatan ijay. Dagiti alikaman ti kayat ko asawan. Saan mo napagparikutan na ita? Ang dami ni Jayan. Kayat mo asawan? Nakagatang kan? Wen, anda inawagak ka nang i-deliver ka dagiti amin agamit iti kusina kan salas. Ikang kalangan iti igatang mo kadagiti kasapulang pay. Thank you very much, honey. Ay, ayatan ka una eh. Intang nga din, tapno makitam ti apartment. Magagana naklakat nga ron ang makakita iti bagbagam nga apartment. Nagpintasan, honey. Itakla nga mapadasan ti agyan iti apartment. Kwarto lang ti abanga kapag giganan mi. Ita, apartment. Nalawa pa iti sala. Bukod a kwarto, kusina kan aminan. Basit lang da ita, no agpay iti anak ta. Ay ayatan ka unay, Eddie. Ikarik apag serbian ka iti amin a puso. Ala, mapanta ni Jay kusina. Tapno makitam dagiti gamit ijay. Okay, mapantan, honey. Wow! Nagpintasan! Kursonadak ti Maris ti Ref a ginatang mo. Green? Paborito ka Maris ti green. Nasayat mo ta magustuhan ti ginatang ko aparaken ka. Hello, darling. Ayan mo ka di, Grace. Malaman Apay adi ka pa'y nagawid, darling. Ayan mo ka di. Ay? Adda kayo ka din dito lugar tayo? Saan ka kuman nga awagan? Tapno ma-surprise ka inton sumangpot ka. Ngam di ka matla agawid din. Maturog ka kadi iti imbaga ni Olive a pagturturugam. Ha? Saan, darling? Diya ka mo nga da kayon. Urayan da ka. Umaya kon. Asino ti mawag? Tagdardaras ka matapumanaw, honey. Ni Grace, si Mang Peddan. Masapol nga agawid akon. Ayan nga iti kunam nga ibatim apara iti kusina. Mabit lang ta ibatik. Tay nakon. Inton bigat ka nga agawid, honey. May sak dito inton rabi eh. Saan mabalin ang maturugak dito eh? Tas si Mang Ped gaya man da Grace. Kabutang mo ka din ni Grace, honey. Saan ko akabuteng? Ala, ditakan. Mapanakon. Pimanawan ni Eddie. Madlaw nga ay ayatan na launay ti agnagan iti Grace. Nga, sana mabalin daytoy. Masapol nga artapak dayjay ag Grace. Tapno siyak ti ituloy na akas asawa na. Makita no asino tinalalaing. Masapol asyak ti mang tagikwa ni Eddie. Kanti kinabak nang na. Nagmayat, daytoy ayan ko nga apartment. Ni Adrian. Hello, Adrian? Nakaawag ka man? Ay, loka. Di ka mo't agipadamagan. No kasanot ti agyan iti apartment. Enjoy kayo kadi kundi Eddie? Nakatugawak anak kadikwatro itinalamuyot a sofa. Angam, masurunak? Ta inawagan ti agnagan iti Grace ni Eddie kat nagdardaras a rimuar. Kaya't maasawan, pimanawan dita. As in, agmay-may saka iti apartment mo? Kasta nga rod, no saan ko mga imawag ti bruha, kadwak ko maita ni Eddie. Anya nga rod, kat bumulbulod ka laang. Sana bale, ta adda ka dita apartment mo. Masigurado ka kompleto kay ti appliances dita. Wan matkit di, ang masayang, ta saan asyak tinagbalin nga asawa ni Eddie.
Siya kumatibak nang, saan kat aday jay agris? Naggapom ka di, darling. No saan ka nga inawagan? Saan ka kumapaya si Mangpet? Saan man, darling? Adala ngamin impa-repair ko itilugan. Naimbag ta nakaawid kayon. Mailiw ako na yan kada kayo. Kasta kami mat iti anak mo. Mailiw kami kan ka. Iso a pinanawan mi pa ni Mami iti Visayas. Sumaro nun tulaangan. Kumusta mo tinapanan nyo, Ijay? Daddy, nasulinak ijay. Awan pa'y signal. Diyak pa'y makaayayam iti cellphone. Di ka pa'y maawagan. Boring ijay. Ngam kasjay ti biyag mi di ubing kami pa eh. Awan ti cellphone, iso ati ay ayam mi kat patentero. Sigking, linnemangan ken anya pa dita asan a cellphone. Iso ti ay ayam da ijay, Daddy. At dapat di kugtaran da tilata. Inton maitapis. Mapanpidoten ti maysa. Sakbay ang mapan agbirok iti kadwana ang naglamang. Kasjay kami di ubing kami, anak. Ita, panay cellphone lang ang tigam dagiti ubing. Apay nga dalam mati lipstick iti polong. At dapay sa bali abang banglo na sayup ko kadagiti daduma abadong. Lipstick? Amang ano tayo nadungpar ko a babae di magmagnaak. Amang ano na isagid ti rupa na itibadok. Kasta ka di. Sige, nakasaganan ti lamisaan. Intay manganan, kalpasan na makasukat ka. Sigurado man na mabsugak ita. Tadan tinalaing agluto iti naimas amakan. No saan ka lang ay ayatan, saan akon ang nagluto, tanabanugak iti biyahe. Kayat ko lang amin amabsog ti asawa. Agyamanak, darling. Kailiw ka, ken tinaimas a lutom. Saan ka kadimot lang ang nagaramid iti may kaniwas? Kabayatan nga awan kami kani Eden? Anya ko maamay kaniwas, darling. Ala, intayo kat manganan. Tani, mabisina kon. Hello, Lola. Adda ka kadidita ili, ta nakaawag ka? Wan, apo. Intuludak dito'y ili, taumayak ba't tandita? Mapan kayo ka din ije pantalan, Lola? Wan, apo. I-text ko no niya nga oras ka agrubot ti pagluganak. Wan, Lola. I-text siyo no makadanon kayo manan iti pantalan. Kan, no aglugan kayo iti bus. Wan, apo. Ibagam ka ni mamim, tasabtandak to, wan? Wan, Lola. Ibagak to ka ni Mami, tas sumabat kami to ije terminal ti bus. Wan man nga rod, apo. Sige nga Rodin, Lola. Bye! Nagpintas mo't ngagpaiso na ito apartment mo, friend. Naglawa. Maragsakan ak unay, tanamati ni Eddie nga iso ti amati si Kugko. Nagswerte ka. Ako ka. Makitkitam ka rin pa na dyan nga amat ni sikog mo. Uray saan ko na makitkita? Awan tumatlat sirbi na tao. Manglilipot. Imbaga, tada ni Eddie amang itak dari ti inaramid ti langgong. Ada pa'y apartment mo adi na oras. Kompleto pa iti appliances. Iso saan ko apaluspusan tinaimbag agasat ko iti sidong ni Eddie. Bongga nagpaiso tinasaraka mapagbakasan. Aging gat kaano nga tada ito. Ha? Anyat kayat mo asawan? Nungay maduktalan ka asawa na, kat idarum na kayo. Kulong ti pagtungpalan niyo. Adaman damaga, Grace. Dinamag mo ka din kin ni Manong Eddie no nagturturugan na idiawan ka? Amang ano iti bakante a kwarto iti opisina na. Adapay dakkel a sofa ijay, amabalin na apagidaan no kayat na. Kasta ka di? Ay, kas lang amin addama di ngagparparik na kanya. Anya ko maday tang agparparik na kan ka? Narigat nga min ti agsasao. Amangan no agkibaltang ti atap ko. Kasla damot atap ko a palso a mapaspasamak.
No si ka ti pagaramidan ti asawam iti may kaniwas. Anya ti ramidam? Anya, may kaniwas di kayat mo asawan. Kas kumay ti agbabae. Apay ko mga agbabae, kat sa anak mat nga kurkurang kankwana. Imposible, ang mapasamak dayta, Olive. Ring-aring ti cellphone ni Eddie. Adan sapay lang iti banyo. Mami, nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na. Napan ka din iti opisina? Ada pa iti banyo, anak. Kitaan ng tulangan, inton madamdama. Kitaan nyo ano, anya day ta, Mami. Amang ano, emergency. Anya nga ta, ti makita ni Grace iti cellphone ni Eddie. Papagayam, di liwaya na denggan, tituloy ta serye tayo ita alawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Reputaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi saan ang mauray ni Grace ni Eddie nga agawid. Inawagan na nga rod ti asawa na, kat nagawid nga rod ni Eddie. Iti panaglabas ti aldaw, saan ang mauray ni Sarah ni Eddie asumarungkar. Isu nga in text na dayto. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na, Mami. Napan ka din iti opisina? Adan sapay iti banyo, anak. Kitaan ng tulangan, inton madamdama. Kitaan yun ano, anya day ta, Mami. Amang ano, emergency. Ada pa nga tayo iti banyo. Jakmat na nga ganagandar tilugan na. Inakitaan no at dapat tilugan iti garahe. O, sige, anak. Mami, awan mat. O, sige, anak. Kitaat man, no asino ti umawawag. Hello? Hello? Asino da ito'y? Ayat ka din ni Eddie. Apay nga dakan ka ti cellphone na. Asino da ka di? Anya ti masapol yu iti asawak? Idad mo kan kuha na ti cellphone na. Ada ibaga. Awan dito'y ni Eddie. Nabati na ti cellphone na. Saan ka diya mabalin nga ibagam kanya? Taidanon kulatan kan kwa na? Mailiwakon kan kuha na. Ngam di matlag pakitan. Asino ka? Apay akailiw mo ti asawak? Asawa ta adwa. Kunam. Bye. Anya? Asino dyan mawag, Mami? Apay ana ikulang kayo. Sino day chay? Apay akas chay timbaga na. Pudno nga ta. Ti anya, Mami? Mapan ka pa iti kwartom, anak. Ibagam ka ni Lolam, taumay dito eh. Wan, Mami. Adan sa ni Lola iti kusina. Sige, inak ayaban. Pudno nga ta dito eh. Manula ang alawas nga awanak. Adda ka din kasukat ko. Apay anak ko, kaskala na tukawan iti ulag. Ada, imawag a babae, Mami. Dinamag ko no asino. Kat, kuna na nga, asawa ka numot ni Eddie. Anya, saan nga taarong number? Wano, agbal na ti imawag. Imposible, Mami. Diyak maawat alukunak ti asawak. Iha, saan mo pa'y nga amuno anya ti pudno? Pankampay nga umuna. Kita agmanan, no ada text na. Sakbay nga agsakit tinakam mo. Agdamag ka pa'y nga umuna iti asawam, iha.
Ada text nga agpay so tiagnagan ti Sara. Basaot man. Hello, Han. Di ka matla umayan diti apartment. Agmay sa akanayon dito ay. Diyos ko! Apay akas lamadandanagan ka. Ay na, bigbigat. Mapanak kumakat ijay trabaho. Nabatik sa ti cellphone ko ije balay. Awan mo't iti bulsak. Amangan mo't no da ijay bag mo. Kinita ket awan. Panagkunak ket nabatik ije balay. Ah? Ay na. Ikararag mula angin. Asapay la kumatasan nga umawag. Wano ag text ni Sara. Ay non, delikado ka. Sana mabalin. Masair lakit diti asawak. No adda mabasa na a text ni Sara. Saan ang mabalin? Ket, anya pay lang ter aramidem ngay. Ingkalayan na na. Sige nga, Rod. Panawan kan. Tayo nakalaan ti cellphone ko. Saan ang mabalin nga adda mabasa ijay ni Grace? Nagsubli ka kadi. Gapo iti nabati ma cellphone mo. Um, Anya tinagkurangakan ka, Eddie. Inaramid ko mat amin ti kunak. Apay nga insukat na. Saan ka nga insukat, darling? Please. Ulbod! Napod nang ayayatan nag. Apay nga rod nga adda Sara iti biyag mo. Saan ko nga ay ayatan ni Sara? Patyan na kuma. Hindi nakarakupan, hudas ka. Impay ko ti amin ko kan ka. Anya pa'y di kurang. Pakawanan na kuma, darling. Siga ti ay ayatek. Inayat kay tinapod no. Nagtalaga kiti kastaunay kan ka. Ngamayan day tapa nagtalaga. Manglilipot ka. Anya ti aramidek. Tapno mapakawan naklahay. Pangasim tay bagam. Aramidek amin nga ibagam. Promise. Aramidek. San ka pa'y ngagpagpakita kanyak? Takas labong takti baro kung ko makakit-kita kan ka. Pumanaw ka! Apay akas kalan ako taran abilit, honey. Umanag ka, tailutag tinasakit mo. Apay nga imawag ka iti balay. Apay nga imbagam kini Grace ti amin. Adamat karbangak, saan ka di? Awan ti karbangam kanyak. Ta imbagak met abayadan ka. Ngem di mo kayat. Saan ko nga ilako kan ka ti ayat ko, honey? Ay ayatan ka nga min. Saan ka nga ay ayatan? Inyalaan ka lang iti apartment para iti anak ta. Awan relasyon ta. No awan relasyon ta. Apay nga rod, anaturog kay ti ayan ko. Basta, saan ka nga ay ayaten? Ti asawak ti ay ayatek. Amok nga iso ti legal wife. Mistress nakmat. Iti sumagmamano abulan na panagdan nata. Inayat ka iti kastaunay. Ay ayatan ka unay, Eddie. Di ta ka man laingan. Dinadaal mo ti relasyon mi iti asawak. Hello, Sara. Itamang pa nga imawag ka. Kita man ni Eddie. Makapong tutunay. Pinataray na ti kotse na. Nagpartak, ti pa nagpataray na. Ay na. Ay sus, kasyan na day no makapungtot. Agpataray iti napardas. Ay, ang mga numadisgrasya. Overspeeding lakit di manen. Anya ti aramidan ta. Ang mga numadisgrasya. Ay, sapay awan ti dengdenggan na day no makapungtot. Ay, delikadon sa anya ngamin ti inaramid mo. Inawagak ni Eddie. Ni Grace, tinakasumbat ka nakabasa iti text ko. Hala ka! Apay nga inaramid mo dayta. Ay, delikado nga roden Sigurado nga addasaan anasaya at amapasamak. Ay, sikan tumat ngamin. Tilay nararamid mo. Hello, Grace. Adda ka didita ni Eddie? Ada ka di amo maipapan ka da Eddie kan Sara.
Aha. Ay, kuha, Grace. Sikat ay atan ti asawan. Nupod nung ay anak, di na kumain sukat. Ay nga, saan ko maakasta, friend? Amangan ngamin na madisgrasya ni Eddie. Ngamin, agpatpataray day jay itinapartak no kas di makapungtot. Ada ka di maaramidan tayo. Nukasta ti aramidan na. Ay na, madanaga na klaunay. Kaasimat ni Eddie. Asino ita ti nakakaasi? Iso anang lipot. Wano siyak ang naliputan. Ha? Ay, hindi ka mo ti aramidek. Ay, ang mga numadamdam kat adan iji ospital ti asawam. Ay, pakawanam kuman, Grace. Apa ngayon may kaditeris to bar? Dakkelan ti tiyan mo. Ningamin, Eddie. Pinapanaw samat ti asawa na. Imay ija apartment ang makapungpungtot. Amo ka diti asawa natin, may papan ka na kayo? Inawagak kan in text ko ti cellphone ni Eddie. Ni Grace ti nakasumbat. Kan nakabasa iti text ko. Very good. Masiguradok na outside ako lambo. Iso anak pa ni di apartment. Orayom, ta masiguradok na agsubli di apartment. No saan nga awatan ti asawa na. Kasta nga ta? Agawidak nga rudan. Tapno addaak ijay apartment no mapan ijay. Rumbag lang. Ala, agawit kan. May kakit dito yan. Uy, adda aksidente ka no iti downtown. Ay, inyig dati biktima ditoy. Uy, umunagak iti emergency room. Uy. Oh. Oh. Ni Eddie da itoy. Ando ti sugat na. Ay na. Grabe, tinapasamak kan kwa na. Patayo ni Jessiyo. 50-50 ti pasyente. Ay, when, Doc? Hello, asino ka di daytoy? Hello, tita. Ni Leo da itoy. Ibagam kumakan ni Grace ang aksidente ni Eddie. Serious ita. Aday di silid na, sana rumrumwar. Sangit a sangit. Ibagam iti babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwana. Tita, ladingitak ti mapaspasamak kada kwada. Ada ka di amom iti mapaspasamak. Apay adi mo inanawa ti gayem mo. Kwa, tita. O, sige, tita. Pakibagayulatan ka ni Grace. Bye. Diyak ibagbaga ka ni Grace. Tapno saan ama na yun ang tisakit tinakam na. Anya ka din da ito ang mapaspasamak kada kayo, Eddie. Hoy, na-aksidente ka. Nimot Grace, saan ka no arumrumwar? Hoy, kaasimat. Hoy, adan samat basol ko iti napasamak. Hoy, siya ngamin tinangawis ka ni Eddie anapan iti resto bar. Ay na, apo. Pangasim kumaa. Tasaan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasamak kada Eddie kan Grace. Ay, ugayam. Awagak ni Sarah. Tapno isulangan ti umay. Oh, Leo, nakaawag ka mat. Anya ti madamag. Ay na, adaak ita dito ruwar ti ospital. Tawan signal ija uneg. Ay na, Sarah. Serious ti kasasaad ni Eddie. At ICU. Anya? Serious ko nam? Anya ti napasamak? Na-aksidente. Numabalin. Umay ka kumata sublatan nak. Ay na, napuyatan nak anang bantay kan kuana. Sige, itamat lang. Umayak di ta ospital. Sige, agyaman nak. Awan pa'y ngamin pulos turog ko. Okay, mabitak lang. Madamdama, addaak ditan, Leo. Apay adi ka mangmangan, mami. Kasano no adama di ang mapasamakan ka. Kasano akton, mami. Diyak ka ba ulan no awan ka, mami. Ala, ingka mga anak. Bayanak lang ditoy. Diyak kayat mo ti mangan no di ka mangan, mami. Umay kan ata mangantan. Please, mami. Manganta ko man, tamabisina kon.
Oo, sige. Saan arumbang mairaman ka mabisinan? Saan arumbang apailuyo sakit tinakam? Si kalangan ti pangipayak iti amin nga oras ko. Apay ngamin, mami. Anya ka di ti parikutyo. Ayan ni daddy. Adan iti sidong ti sabali, anak. Anya? Diyak maawatan, mami. Saan na day ti pagsaritaan ta? Agsakit lang ti barukong ko. Ala, intakat manganan. Tasumra kak itay di restaurant. Sumurot ka kanya. Sige, mami. Imbag tarimwar kamutlaangan, iha. Napanunot ka maminti anak ko, mami. Kasi ang mairaman. Husto tako nam, iha. Hanya nga rod, at daditaan, saan mo na maibabawi dagiti pasamak? Nagsakit namin na panunutan, mami. Napudno akan kwa na. Ngam di naggayam kap-kap na kan. Ta nagsapol pa iti sa bali. Ngam idisaan ka rumrumwar, imawag ni Leo. Adda kano di ospital ni Eddie. Na aksidente kano. Anya tinsong batyo iti awag ni Leo, mami. Gapo iti surun ko. Imbagak nga awagan na day di babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwa na. Kasta ka di, mami. Nalabit nga dangarudon ijay ti kabit na amang banbantay kan kwa na. Agtrabaho akit di para iti anak ni. Bay ak idaadway di ospital. Numang mangangnak, Eddie. Ikutim ko matiramay mo. Pangaasim. Mayat matan ti vital signs na. Ang kuno ti doktor, nga mga no adama di abu nga ti pan naka-aksidente na. Anya ti kayat mo asawan? Saan pa nga imbaga ti doktor? Nga namnamaan tayo ti imbaga na ama di a resulta na. Anya ka ta? Agbalin ka di abaldado? Uy, saan tayo pa ama ibaga? Ang depende ti mapasamak intun makariing. Urayan tayo ang makapuot ti kayat ko asawan. Anya ka ti mapasamak intun makapuot? Ay na, at dadanag ko no makapuot ni Eddie. Tapay nga dadanag mo ako nam. Si kamat ni masabat ko, Leo. Kumusta ni Eddie? Critical pa lang, ti kasasaad na. Kumatos pa laeng. Adda ka din nadangaran iti unag tibagi na? Nalabit nga da iti utek. Nakarong amin ti pan nakadangran na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Malasatan na nga ta. Day tangaron ti pagdandanagak. Sapay lang kumata malasatan na. Anya ka di ti posible ang mapasamak no kas pangarigan makapuot. Saan ngagpapada ti tao? Depende ti bagina. Noan niya ti damage na. Leo, nagmulagat ni Eddie. Saan tayo pa abiglaen? O sige, inakpay iti ayan ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie? Sa dinutayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanyak. Adday ti ima. Agwang anya da kitoy. Apay, asaan ang mabigbig ni Eddie, ni Sarah. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insura para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Di napalabas, napartak ti panagmaneho ni Eddie. Agapwanan ti panakaaksidente na. Intaray da nga ron iti ospital, kat critical ti kasasaad na. Inyawag nga ron ni Leo ken ni Grace, ngam ni Nana Helen ti nakasumbat. Imbaga nga ron ni Nana Helen at ti babae na ti awagan na. Kalpasan ti sumagmamanungal daw a panagtalay na ad ni Eddie iti ospital. Nakapuot matlangan da itoy. Papagayam, dinggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napuluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Leo, nagmulagat ni Eddie. Oh, saan tayo pabiglaan? O sige, tayo nakayaban ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie. Sa dino ti ayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanya ka. Aday ti ima. Iti agong. Anya dagitoy. Senyales na mayatan ti pasyente. Malasatan na ni patay. Leo, itad mo na iti resetak. Ay na, wundok, kit agyaman na. Mapanta ka din in restaurant, Mami? Wan anak, masapul nga agtrabaho ak para kan ka. Masapul asaan ko abaybay ang ti restaurant para iti masakbayam. Ayan ka din ni Daddy, Mami. Napanan iti sidong ti sabali. Saan mo nasapulan? Kabailan ka nga isakad, anak ko. Ngam kayat ko ang makita ni Daddy. Urayam nga umay nakasarungkaran. No napatag kamotlaan kan kwa na. Saan ka kadi napatagkan ko na, Mami? Saan ako napatpatgan ni Daddy, anak? Imposible, Mami. Jakpat yan. Uray siyak. Saan ko matapat dyan? Ngam naaramid naan. Apay adinak mabigbig ni Eddie, Leo. Kuna ti doktor, anatamaan iti anterograde amnesia. Anya ti anterograde amnesia. Malipatan na dagiti nabiit pa'y apasamak. Ngam, intak ang malagip na pa'y tinapalabas. Anya? Saan ka di ati amnesia kat awan malagip na? Ay na, anterograde laeng nga rod. Nagduduma ti klase ti amnesia. Maagasan tupay nga tadayta nga anterograde amnesia? Saan tayo nga amuno kaano? Depende dayta iti tao ang matamaan. Ngamin, adda maka-recover. Adamat saan? Apay ajak meten makitkita ni Dadim. Adan sa kano iti sidong ti sabali, Auntie. Anya? Addan iti sidong ti sabali ko nam? Ay, di ka maawatan nga ubing. Uray siya, Auntie. Jak not maawatan. Ngam, dayta ti imbaga ni Mami. Nagsingpet ni Dadim. Imalatiw iti sabali. Anya nga'y malatiw, Auntie. Saan ko ang maawatan? Ay, damagam to kin ni Mamim no anya dayta basang. Ay, gumatangak iti sabon, Auntie. Aglaba ka no ni Lola. Ay, kaano pa'y kadi asaan na nagaw-awid ni Dadim basang? Nabayag mo't pasiton. Ngam, saan ko abinilang no manong aldaw? Mangankan, bro. Tapno daras ka pumigsa. Diyak kayat timangan. Kailiw ko ni Grace. Saan mo ka di at talaga ang malagip ni Sarah? Sino Sara? Diyay mangibagbag ang asawak. Awan asawak Sara. Bro, imbaga ti doktor ang mabalin mo ti agawid. Iawid kan iji apartment mo nga ayan ni Sarah. Apartment? Adda apartment ko. Ada, bro. Ijay kapay, tama siguradok ang nasakit pala ang tinakam ni Grace kan ka. Adda ka di basol ko iti asawak ako nam. Apay ang nasakit tinakam na kanyak.
Kuha, bro. Malagip mo to, no agsubli ti lagip mo. Ang may mayat no ijay kapay la apartment. Taka na yung nakangamapan ijay. Kumusta ang Leo? Agawid ka din? What? Tulungan na. Ta ijay apartment ti pagawidan ni Eddie. Rumbang lang nga ijay. No sana pinagdalaw ti asawa na saan kumaan na aksidente. Hoy na, saan tayo kumanga agpabasol no apay an aksidente? Biktima pa lang ni Grace. No di na pinagdalaw, naliklikan ko matipan naka-aksidente na. Ngam saan namot nga imbaga nga agmaneho iti nakaparpartak. Saan ka di? Hanggang panunuton tayo no apay a pinapanaw na. Ha? Sige. Doon kong araw doon ti wheelchair. Mapan tayo. O sige, at damatin ijerwar ti kotchek apang iluganan tayo. Sara, ilutom dagiti namnamaam akayat ni Eddie, tapno daras umimbag. Ngam, apay adina kayat no pakanak. Gatas laang kanda num, di kayat na. Ay, ala, padasak akasarita ang mangan, tapno daras umimbag. Sana la kayat ti uminom, no sikat ti mang painom. Ngam na siyak, di namat kayat. Sa nabali agyanak pa'y dito apartment, tapno maasikasok, kat daras umimbag. Adamot kit di ti may sa abakan ti akwarto. Ejay kan nga agyan. Ang no adda jutik, kapilitan, asikat ti mga sikaso kan kuana. Madlaw ko analiday ka ang kanayon, Grace. Husto ti atap ko idi, saan ka di? Jack ni namnama ama aramid ni Eddie kada kami ti kastoy. Nung atang sublikan ka, maawat mo ka di pan? Nalabit asanan nga agsubli ti sigod apan nagayat ko kankwana. Ngam kasapulan ti anak mi ti ama. Sa bagay, ngam nabayag baslitan ajak nakitkita alimabas tilugan na dito. Addan iti ayan ti mistress na. Api nga tamot nga dalalaki asaan amapnot iti asawa da. Daita ti Jack amo asong batan, ading ko. Nakakutkutong kan. Apay adi ka mangan. Kailiw ko ti luto ni Grace. Naimas ti luto na. Kaya nasingpat nga asawa. Asawa nakmat Mangan ka, tapno agbaliw ti itsuram. Nagkutong ka. Asawa ka ayamat. Katulong kan samat. Ngamsan mo nga mo ti agluto. Makapasakit matibang bagam, honey. Kaano ka di amalagipnak? Sika ka di tinala ni Grace a katulong. Di mo pa mo ti agluto. Sana na imas ti lutom. Anya nga ron ti kayat mo aluto, tapno mangan ka. Sayang ti kinabaknang mo pa kay ranudak, no adda mapasamak kan ka. Panawanak dito Ingkakat biro kan ni Grace. Mailiwak kan ko na. Adda ka din damag mo, no kumustan ti asawa. Padasak to ti agdamag ka ni Leo, mami. Ada atap ko ana aksidente. Gapo iti panang papanaw mo idi kan kuana. Jack mo tinamnama nga agmaneho iti nakaparpardas, mami. Damagamot no kumustan ti kasasaad na. Asawang paylaang dayjay. Ama ti anak mo. Uwan, mami. Nileyon ton ti pagdamaga. Kasla na kuna na ngamin idi imawag. A critical kano ti kasasaad ti asawam. Ha? Critical ko na yung mami. Apay adi yung baga kanyak a critical gayam. Kasano kat di ka matrumrumuar? Sangit ka mat asangit. Apay kasla kumarkaro ti kasasaad ni Eddie, Leo. Madandanagan nga rod. Kasladinan tarigagayan ti agbyag. Nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasano, no adadakas ang mapasamak kin ko na dito Saan ka akayat asaktan? Kayat kong agsubli ti ganaygay ti gayem ko. Di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan.
Amang ano ni Grace ti makatulong kan kuana. Tapno daras umimbag. Isublim ka ni Grace? Kasta ka ni? Kwa, pagparangak asyak ti akin apartment ditoy. Padasag ti agpakaasi kan ni Grace asarong karan na ni Eddie ditoy. Barang mga ni Eddie, kat agsubli ti pigsana. Mayat nga tadaytang aramiden? Pangasim ko masara. No napatagmatlaan kan ni Eddie. Aramiden tati amin a remedyo. Tapno lang mangan. Tapno aging bag. O sige, umanugot ak. Ngam dito nga agyan ni Eddie. Pinalubusam ang mapanibagan ni Leo ka ni Grace ti may papan ka ni Eddie. Kasano, no adadakas ang mapasamak ka ni Eddie dito Ad-adda nga awan magimulak. Ti pagsidaawak. Kasla nagbalin mo tan nga ubing ni Eddie. Resulta ka no, ti pan naka-aksidente na. Ininot ka nung agbaliw. Ang kasano nga agbaliw? Kat saan mo't nga ron amangan? Nagasat pa lang ni Eddie, tanasaya at ni Leo agayam na. Asikasun na iti husto ti gayam na. Bilibak mo't nga ron iti dayjay aleyo. Itaman pa yan nakapasyar ka dito Nabayag mo't basit adi kaim imay dito balay, Leo. Grace, agpagpakaasi ak. Manipot pinapanaw mo ni Eddie. Saanan amang manghan? Dinan kaya timangan. Kaasimat. Si kaakanayon ti sapsapulan na. Saan ka di anapan iti ayan ti kabit na? Idinaksidente. Naaddaan iti anterograde amnesia. Dinan malagip ni Sarah. Di na kamalipatan. Si kalaakanayon ti sapsapulan na. Ay na. Kaslaubing ita iti apartment ko. Sika ti mga asikaso kan kuana? Wan, day tatipod no. Isong agpakpakaasi akan ka, Grace. No kaguram man. Umay mo kumamat pa siyaren. Kan, pakanam bareng mangan. Ipagpagapumla kuman kanyak. Panunutak pa'y day nga ibagbagam, Leo. Ano samti mapan iha? Amang ano makon konsensyan ti asawam. Iso akas jay tinapasamak na. Pakawanam kumakas maysa a Kristiyano. Kaya tsuka di amapanak iti apartment nga ayan na, mami. Masakit di tao. Saan ka no amang mangan? Kasano no ba idalit? Kat maawanan itigasat nga agbyag. Sige, mami. Mapan kami ka ni Eden inton bigat iti apartment nga ayan na. Amo ka mailiw mo ti anak ko iti amana. Dayta ti rumbang iha. Amin a tao, agkamali. Agpipindakawan tayo kuma. Kasta ti kayat ti Diyos. Mayat ti pamakawan no ti tao kat makitam adumawat iti pamakawan, mami. Ngam na saan? Kasano ko maapakawanam? Saan ka di adimbawat kan kay ti pamakawan? Sakbay ana aksidente. Diyakon malagip, mami. Nagsakit ngamin idi tinakam ko. No umay ni Grace dito'y apartment, pakitaan tayo kumay tinasayaat. Da tayo tinakabasol. Isuad da tayo ti agpakumbaba. Para kan ni Eddie agayam tayo. Kaya't nakariti umay no bilang. Kasla imposible nga umay kat nasaktan. Sapay la kumaat umay. Nagpakpakaasi akan kuana. Kasla drama dati ang mapasamak ah. Purayak man ti sumaruno ang mapasamak. Ikararag tayo. Tasapay la kumata umay ni Grace. Leo, imbag man tanaanos ka amak sa asikaso ken kuana. Idin to tagayem mo lang, mate. Ay na. Nasaya at agayam ni Eddie. Idi katuturpos ko lang kas nurse. Awan ti aramatek amapan iji abroad. Isu tinang tulong kanyak ang makapan iji abroad.
Nagmayat mo't gaya man tagpautang itinaimbaganakam. Ay na, paisuday ta. Mangnamnama ka nga isublin to ti apo ti impautang mo ana imbag anakam. No, saan ang maisubli tinang ipautangam? Apay akas ta tinagbalinan na. Kumarkaro akas laubing. Ay na, kasta talaga no ada damage ti utak na, gapo iti trauma. Ngam no mataming iti husto, ada posibilidad nga agbaliw matlaeng. Kasta ka di. Narigat matgayam no maaksidente ti ulo ti tao. Ay napudno na ita. Ado ti mading epekto na numadangran ti ulo. Kaano nga ta nga maimbagan? Kasanwa ang makadawat kan kwa na iti kwarta. Ay, un gayam. Intun madamdama. Padasik manan nga lukuyan ni Grace. Barang mapakan na. Ay na. Gatas langan ti papaunag na. Sakbay amangan iti agas na. Awan papanan na no di agkapsot. Tadimat mangan. Saan nyo ka di pa'y anasarakan tayan ni Grace? Padasik amapan kitaan. Ang magtulag ta mangan ka no umay ditoy. Wen, no umay lakit di. Mga anak, O sige nga rod bro. Mapanak pa'y nga rod. saan ka sumangsangpet? No saan mo ang masarakan ni Grace? Asino lang unay kay ta Grace? Di ka kat mangan tapno maikat ti walwalting mo. Asino kaya akatulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no may day ta ibagbagam a Grace. Ipulong ka kankwana, intun sumangpet. Malukoy nga tanilayo ni Grace, amapan ije apartment. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas na napauluhan. Legal wife, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas na pauluhan. Legal wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Asino kaya akatulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no umay day ta ibagbagam a Grace. Apay kit dinasan. Ipulong ka kankwana intun sumangpet. Talaga nga daw walwalting na. Di na mo ti sasawan na. Kaano ka nga ta maimbagan? Makapasikur! Panawan nak ditoy. Saan ka dumayamudom? Nagalas akitaan. Talaga apanawan ka dito'y kwarto. Awan pa'y mat maalakan ka. Mapan ka kadino bigat iti ayan ni Eddie, iha. Diyak nga rod amo, mami. Impagarup ko anaragsak iti sidong tinangisukatan na kanyak. Saan? Taadamot gayam anterograde amnesia na. Kasbay sa Kristiyano, ingkakitaan ti ama ti anak mo. Pakawanem, taamangan noan niya ti mapasamakan ko na, iha. Kapilitan amapan kami ka ni Eden, mami. Amo ka mailiwmatan iti amana. Doapay mat nga minakastoy tinagbanagan ti relasyon niyo nga agasawa. Saan ko napasamak daytoy? No awan tinagloko, mami. Anya nga rod anak ko, adaditan, nalpasen ang napasamak. Patgam ti pakaasi ni Leo kan ka. Oh, sigamat gayam, Adrian. Imay ka din jagnagan ni ti Grace. Di pa'y si Mangput ni Leo anapan ng sukon.
Sana nga mo no umaywan no saan. Padamagan nak na niya ti mapasamak ha. No umay wano saan. Di ka agdanag. Sikat ti umo na apang ibagaak, iti mapasamak. Namnamag na ita. Aguray ako mamot dito nga madinsamag. Amangan no saliak lang. Agsubliak ton na malam. Sige lang, Adrian. Sapay ko tamayat ti resulta ti amin. Kat inton maalam ti kinabak ng ni Eddie. Di nakliplipatan ha. Namnamaam day ta, Adrian. Dakkel tinaitulong mo kanyak, tapno matagikwak ni Eddie. Grace, anya ka titi desisyon mo? Umay ka kadimot laeng. Daytoy, katapno matulungan ni Eddie nga agimbag. Umay kami ti anak ko. Kailiw nan ti amana. Saan ko mabalin nga ipaidam kan kwa na ti karbangan na makita ti amana? Ay na, agyaman ak unay, Grace. Intay yung arutin Eden, anak, umay kan. Adan ni Tito Maleo. Umayan, Mami. Kartingam anak ko, agururay ni Tito Maleo. Okay, intayon, Mami. Impagkaimbay kayo para ka ni Eddie. Aramidan tayo ti amin, tapno agimbag ni Eddie. Ayan ni Eddie Leo. Jack mo't makita dito eh. Surutan nak, tamapan tayo iti kwarto na. Aday jay. Sige Leo, sumurot kami ka ni Eden. Sige. Oh, dito iti kwarto na. Oh. Ha? Eden? Grace? Daddy! Napanan ka di dagiti agin ha, nana. Napanday ta ayan ni Eddie. Masakit ka no, kat nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasta ka di, nana. Kaawatan nga ay ayatan na ni Grace no iso ti sapulan na. Nalabi ta kasta balasang ko. Kung ajay kayam ni Eddie, asaan ka nun amang mangan? Kaasimot nga rod ni Manong Eddie, ano kasta, nana? Iso anapan dagiti dua. Dagiti agina. Tama nga no adda kanun dakas anapasamak ni Eddie. Apay akas na titsuram, Eddie. Apay ang nagkutong ka. Grace, nagpakita ka matlayan. Binirbirok ka. Ngam di ka masapulan. Napnapanam. Saan nakapimanaw? Apay ang nagkutong ka. Agluto ak, tamangan kahwan. Sige man nga rod. Inayayat ko nga asawa. Agluto ka. Tagsasango tayo amangan. Eden, agyaman na ka. Ta nagpakita kayo kanyak. Kailiw kayo unay. Daddy, di ka kadimang mangan? Apa yan nagkutong ka? Sa anak ang makapangan. Naawan kayo iti denak. Da kayo kini mamim. Manyay po dita. Mangan kayong arodwan? Mangan tayo ko nam anak ko. O sige, inakarod agluto. Tamangan tayo, wen? Alaman nga rod. Inayayat ko nga asawa. Leo, ayan ka di ti mabalin ang mailuto. Kita am lang di ta kusina. Lukat am lata ti ref. Takita noan nga ti mabalin mo nga iluto. Agyaman ak, Leo. Sige, mapanak nga rodon iji kusina. Malagip na ti agina. Ngam di nak malagip. Tingamin antero grade amnesia kat kasta. Di na malagip tinabit apasamak. Ad-adakit di at tinabayag apasamak ti malagip na. Kat, no mabayag nga agsubli ti lagip na iti agdama apasamak. Kasano akon? Ay, diyak amu Tinapatag, kat mangan kuma, tapno daras maimbagan. Mangan nga ta, numalpas nga agluto ni Grace? Kitaan tayuan no mangan. Ay, senyales, ang maimbagan adagos. Naluto ka din, Mami. Mabalin ka din napakanin ni Daddy. Wan anak, isagana ta ti lamisaan. Ibagak mo ka ni Leo, taumaidan ka ni Daddy. Pati ka di may sa babae, Mami?
No kayat na ti makisango. Ay, tulungan ka nga rod amang isagana iti lamisaan, mami. Sige anak, taibagak mo tan ka ni Leo nga umaydan. Wen, mami, isagana ko iti lamisaan. Sige, Grace, darling. Mga anak, tamabisinak meten. Amok anai mas tilutom. Mabsugak lakit di ita. Ay na, nukas ta kuma iti kalabas. Daras kuma ti panagimbag mo. Arakupan ka pa'y iti nairot. Sakbay ang mga anak. Grace, darling. O sige darling, agtugaw ka nga roden ha, tamangan tayon. Wen, darling. Mga anak iti ado. Kalpasan ti panangan tayo. Agawid tayon iti balay tayo, daddy. Ha? Yawid da ko, anak ko? Grace, yawid da ka din? Apay ket din na saan darling. Kayat mo ka din ti agawid. Kayat ko nagmayatin no agawid tayon. Jack kayat dito eh. Sa anak amakisango anak kwada. Si butak man idaamangan. Di panangan ni daddy. Naimas ka din luto ni mami. Wen, the best pa lang ni mami. Among pa'y matimang bolan niya. Agpay sumot ibagbagak, darling. Ay, atin Nakaragsak da kitaan. May saan naragsak a pamilya. Ngam, siyak, di nak malagip. Gapungata ta iso ti legal wife. Legal family. Napsuga kon. Thank you, Grace, darling. Agawid tayo ka din into madamdama. Agawid da ka no. Ay na, bro, imbag man tanangan kamatlaangan. Ita, ihawis mo, ti panagawid yo. Sapay ko ma, taag tultuloy ti panagimbag mo, je balay yo. Awan magsakit ko, bro. Oh? Iliwak lang, iti ayat at tunay nga asawa. Pasensyakan, no itakala ang amasango. Sika ka din ni Sarah? Ha? When? Masikog kagayam. Ngam into naganak ka, ipa-DNA tayo ti ubing. Nupod numot lang ang aputot ni Eddie day tasikog mo. Anya? Kasano ko maaputot ko tisikog day ta katulong? Kat saan ko mat nga mam mo? Intayo kit din. Agawid tayon. Leo, kasano? Itulod na kami pa'y kadi? Ay, una. Ay na, mangnamnamaak nga umimbag adagos ni Eddie. Tamanganan, ken makita ka naragsak. Umisem, ken agkatawa pa yan. Ala, katulong adi na mo ti agluto. Mapan kamin. Agmay sa kamat iti apartment. Napanandalayo kan Eddie. Nagaawid dan. Nakitak ti kinaragsak ti pamilya ari nakrakta. Ita, naamiris ko. Asaan siguro ang aksidente ni Eddie no saan ko nga inaguman. No pimanaw dan. Kasanon ti kinabaknang ni Eddie kan day tasikog mo. Kan kasanon ti sustento. Sakbaya pimanaw ni Grace. Imbaga na nga ipa-DNA na kano ti ubingin ton aganakak. Mabalindak nga idarom, no maduktalan da nga inalilaw ko ida. Ha? Kaya't maasawan, saan mo nga ikamat ti sikog mo kan ni Eddie? Kasano no ipa-DNA ni Grace? Maduktalan ti kinadakas ko. Nasirib mat at talaga na di Grace Anya nga rod, isumat ti legal wife. Isu nga isu ti adan karbangan ka ni Eddie. Adan samot ni Daddy Basang. Wan, auntie. Adda, apay ka di? Asino nga yan ang itulod kan kwa na? Ay, jagayim na nurse, auntie. Iso tinagyanan na. Kabayatan ti panagsakit na. Kastagayam. Ay, anya itayan tigatangam. Iya, lumabas sa klaang, auntie. Adda pa panak. Ay, kunak no gumatang ka Basang. Saan, auntie? O sige, lumabas na ka. Sige. Agim impake kamay. Sayang ti apartment. Asino ti mang
bayad. Awan pagbayad ko. Alangan ang bayadan pa ni Eddie kat dinak malagip. Nagsayangan nga apartment. No, dala pagbayad ko, sublatek ko man. Okay, kasano nagti appliances nga dahi ti unag? I-text ko ni Leo, ta iso ti makam mo. No, agsubli ti lagip ni Eddie. Iso ti mang desisyon, no pangikan na. Pumanaw ka ka din dito? Saan aron ba nga nadaalag ti may sana ragsak ka pamilya? Naamiris ko, abasol ti mang rakrak iti pamilya, ti akin pamilya. Uy, nakakatats naman. May sak mo ito nagpanggap amang dadaal iti daya pamilya. Agawin aklangan na dyan lugar mi. Bayak ni Eddie nga agsubli iti pamilya na. Ti legal wife na. Kabitak laang. Hello? Sino da ito eh? Ni Sarah da ito eh. Kaya't ko kumati dumawat iti pamakawan mo. Sakbay a pumanawak dito'y syudad. Kidawak a pakawanan na kuma. Pumanaw ka? Papanam? Ijay lugar mi. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sapay kumata mapakawan nak. No ni Apo Diyos kat mamakawan. Sino ako maasaan ang mamakawan iti nakabasol kanya? Agyaman ako na ay numapakawan nak. Ikarik, saan kon nga ulitan ti mangrakrak iti pamilya. Sapay ko ma, tatarabayon na ka ti Diyos iti papanam. Kasta kayo mat amin na panawak dito'y syudad. Agyaman ak iti amin. Sige, kat agan-anad ka. Mayatan direk na ni Daddy. Makapan pa yan iti opisina. Awan opisina ita, iha. Ingkakidag palas, tayin tayo agpasyar ka da mami. Intayo agpa-share, Daddy? Nalipatam ka din, nga ita ti anniversary mi ka ni Daddy. Ay! Ita ka di dayjay, Mami. Happy anniversary, Daddy. Mami. Ala, ingkaharod agpalasan. Intayo pa'y makimisa, sakbay ama pantayo agpasyar. Wan, Mami. O sige, inakon. Happy anniversary, darling. I love you. Happy anniversary, Mat darling. I love you too. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas ang napauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 3. Makita ti apo ti mapaspasamak iti amin a lugar, sipsiputan na tayo, dakas man wano na inbag ti aramidan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Oh, anyang iti damag kaniyo ni, tawan mo ti post na iti Facebook. Ay, Jackman amo, no anyan tinapasamak kang kuana. Kalpasan nga isulaan kada tayo nga agbabarkada, ti saan anak pa sa iti board exam. Ayan! Apa nga katawa ka kasta? Wan taiso, review idi. Ay na, gimatang pahay itinangkanginin a review materials. Hanggang saan ba't anak kapasa? Saan abale, tadamat gwapo a boyfriend na. Ay, gargarya mo na ati boyfriend na. Nagloko kan? Ay, amukon, ibaon mo ni nanang mo. Mapana kumustaan ni Eunice iya balay na. Tapno amuan na, no kumustan tigayem tayo. Ta sana nakapasa iti board exam.
Apay nga ibaon mo pay lang ni nanang ko. Di si kantimapan. Ha? Ay, di nakot pampansinan. Mapanak pala di balay na. Nung ay nakasaganan ti panabas na. Oh. Gaya man niya. Sa bagay, ni nanang ko tinalaing nga agsagrap iti chismis. Ay, agore ka tayo bak. Mother! Apay! Nakasukat ka mo't, mother. Sa dino ti papanam. Ay na, kas kailan mga anak iti kasar, auntie. Mapanak laeng kadagiti ayan ti kukumarik a makichismis. Agsukatak met iti napintas tapno sanda nga ibaga a kakaasya. Flang, Kat dumagas kayon ton iti balay da Yunis. Tapambaran nyo ako mustaan. Kalpasan asaan anak ka pa sa iti board exam. Talaga mapanak ijay balay da. Tadamapan ko buludan kininanang na. Ay, kitain nyo man, auntie. No agsangsangit kit din, di gayemi. Mangan ka, anak ko. Agkulkulong ka mutlaangan dito'y silid mo. Diyak kaya ti rumwar, takantsawan dagiti gagayam kan kakaroba tayo, nana. Saan laang mo't asik ati saan anak ka pa sa? Ado kayo. Di, ag-examin kanto manan intun sumaron o atawan. Mababainak, nana. Saan mo arumbang apagbainan no saan ka nakapasa? Sige, mangan ka. Kumaray! Anda ka! Ay, asino di mga ayab kanya? Di ko marayo at chismosa, nanang. Sige, mangan ka nga raw. Tainak man damagan no anya man ang tibuludan na. Wano ibaga na. Apay, kumaray. Apay, dinakpastrakan di tabalayaw. Ay, umunag ka ako, maray. Ala, umay ka. Thank you. Ahap, agtugawa ko na. Katuan Awan samot ni Eunice dito'y balayaw. Ay na, agpaspasa na ang maray. Taapay. Kasla di mo pa'y mo't nadamag. Tian niya, maray. Awan pa'y mo't nadamdamag kaw. Agpaspasa na ang, tasaan anak ka pa sa iti board exam. Saan anak ka pa sa ni Eunice? Kung akman no ang momon, Ay, jak pa'y ang mumaray. No di mo imbaga, jak ka mau. nag-review mo't. No apay, asaan anak ka pa sa? Jay balasang ko nakapasa. Jay barkada ni Eunice. Ay, ni Meredith. Wun, nakapasada kini Joey. Sino a Joy? Jay ngay bakla barkada da. Ni Jonard. Joy, ti kayat na ngayawag mo kwa na ita. Ta nakapasan iti board exam. Naimbag man, ta nakapasada gayam. Apay nga tangamin aya, ta saan anak kapasan ni Eunice. Saan na pa'y siguro aswerte mo't amaray? Sa bagay, kunada nga road as sinwertyan da ita. Wun, maray. Ay, kaasimot nga road an Eunice. Ay, san abali? Tamabalin ang tumutla ti ag-examin manan, intun sumaron o apa nag-i-examin. Unmat kit di amaray, ang agtrab-trabahon to amin ang abarkada na. Isulaangan ti saan pa'y. Ay, katuray maudin tun makapagtrabaho, maray. Sige nga road maray. Innakaw, nalpasak mo tan anak chismis. Wan amare, nasaya at mo, tanakadagas ka dito'y balay. Un maray, sige ta umayak tumanon. Anya ngay nanang, anya ngay tinasagap mo damag, ije balay da Yunis. Ay na, kaasin ni Eunice agayim mo. Ha? Apay nanang? Agkulkulong la kanon ijay silid na. Saan amangan? Di na kano kaya tirumwar. Ay, kaasimot. Kaasimot ko nam ngam agalak kamag. Ay, wan kaya man niya. Rumbang ko mga agladingi takparakan kwa na. Uray ni nanang na. Di na ninamnama asaan ama kapasa. Ta nag-review kanumag. Oray man pa'y no basa-abasa nanang. No nakapoy mo ti panunot na. Awan lata Kaya't mo asawan. Saan analaing ni Eunice? Below average nanang. Anyang iday ta? Bayan yun. Di yun tumot la maawatan. Apay nga taasaan mo nga agrip-reply ni Gary kadagiti text ko kankwana. Amangan mo't no awan load na anak ko. Oray awagak, agring mat, ngaminton kwan.
Maidopon ti cellphone na. Day, huwag nagpaisaw. Saan mo tan nga umay bumisbisita dito'y balay? In-text ko nga umay dito yung balay. Ngam sana nag-reply. Naa, di nakansamot kayaton ta saan ka nakapasa iti board exam, anak ko. Unay matan. Nagrabaw matan, arasunday ta na. Ay, magrabraba kakla ang anak ko. Ang kasanungay nupod no ti imbagak. Anya, matagasgasat ko no kasta nanang. Sa anak lang aro din ang nakapasa iti board exam mi. I-break na pa iti boyfriend ko. Ay, anya kalakit din aya. Angaw ko laang dayjay kunakbatan ka. Nala, agrubwat ka tarumwarta. Sa dino ti papanan tayo. Mapanta makipalingke. Tapno adda rason arumwar kamot dito'y balay. Mabainak no makita na dagiti gagayam ko, nanang. Pagbainam ko mahangay. Agrubwat ka kitdain. Tada kadwak amangimot ka dagiti gatangag. Napanadan ngay di yun. Ang dalaan dito'y liti na kasumursurot kanya. Itawan mo tayo. Sapay nagadot itao. Nagrigat ti agbirok-birok. Ay, napanabaya yun, Nes. Nakita ko ni Gary. Kahit, Agtungtong kami kano. ay, kasano akon ngay. Itulot kan dita para daan ti tricycle a pagluganam nga agawid. Maudi kanton nga agawid. Wa, nanang. Adda pa masahib dita. Adda sa nga gasot. Umanay day to yun. Maala, itulod na karo doon ije paradaan. Ay, imbaglakit din tanagatang taamin na nakasapulan ije balay. Ay, kat ayan nan ngay ni Garay. Or-orayan nak iti restaurant a pagkitaan mi. Naka-order ka iti kanenta? Dagito'y amin dagiti in order ko. Ay, nagadumatan. Nagado. At dapay iserve da nga ice cream. Ay, sapay jak unay makapangan ita. Taapay asaan? Kimusim kan. Kumutong ka, sige ka. Awan tong dagiti upat a layer a bilbil mo. Sa anak nga rod unay ang makapangan. Agladlading itak unay. Gaputa sa anak kapasa iti board exam. Huwan nga rod. Apay asaan ka nakapasa? Kat dagiti gagayim mo, nakapasada. Jak nga rod amo. Ala, mangan ka na. Oh. Apay anak kaparpartak ka amangan. Kaslada samsambutam. Talagang adda. Iswa sige, mangan kan. Gary. Apay adi mo sungsung batan dagiti text kan awag ko kan ka. Ah? Nagado nga awag ko kan ka. Ngam apay adi mo sung batan. Kwa. Mabit lang Ibusok pa dito ikan kanak. Sungbatan ka inton madamdama. Apay asan pa lang nga itaasong batam ti damdamagag kan ka. Mangan kamat ngamin tulungan nak amang ibus kadagit in order ko. Dahito'y katirigat na. No aduunay timakan. Ay, jak samot tan makatakdra. Itatanabsob ka. Ibaga mo no anya ti kayat mo nga ibaga. Kwa. Eunice. Kayat kun timakiwin naswaskan ka. Anya? Ulitin man timbagam? Ag-break tan. Gapo ka dito sa anak-anak ka pa sa iti board exam? Iso nga i-break nak? Anya nga ti maramida ka. Kat saan ka nga rodan nga ayatan? Pumanaw ka dito isang manag. Pumanaw ka. Sakbay nga ipang-orkokin ka dito nagdakkel ang malukong. Sige. Panawan ka nga rod. Nakabayad nga tan iti in-order na? Hoy, Gary! Nabayada mo dagiti in-order mo? Hoy, Gary! Umay mo bayadan dagiti in-order mo! Ada ichikakan ka, girl. Anya man ang data. Jagayam taasan na nakapasa iti board exam. Ni Eunice. Apay aya. Gapo, tasaan na anabayadan na giti in order ni Gary ija restaurant na nangananda. Ay, pinaginaw dansi ka. Anya? Ay, poonay mo tan amalas nan. Ganda ito ipay. Imbreak ni Gary. Ha?
Apa yung nga in-break da? Kat mo nagbayagdan? Gaputa sana board passer, ah? Ay na, kasimot ni Eunice. Ay, malas ti mapaspasamak iti biyag na. Binaginan samot amin ng akamalasan. Ay, nakababayin ta pinaginaw da iti restaurant. Tadi dapat nakabayad. No siyak, mabain akong arumwar di tabalay mi. Agkulungak laengan. Kaasimot nga rod ni Eunice Amaray. Nadamag ko a pinaginaw da ka no iti restaurant. Kapot sa saan da nakabayad iti inorder da. Huwag nga rod maray. Kaasimot ni Eunice. Anya nga iti plano na itan. Ay kat agbirok iti trabaho na. Tapno mayurnungan na ti panag-examin ng tumanan. Sapay ko mga raw ta makapasamutan inton sumarunaw. Ay sapay ko maamaray. Ay, kaasimot. Sumra ka kas waitress iti restaurant ang naginawak, nanang. Ay na, pinaginaw da ka lang arudan. Sumrag ka pailaang ijay a waitress. Nasingpat mo't ngamin ti akin kukwa. Idi nakita na nga agin inawak. Dinamag na. No kayat ko kano ti agbalin a waitress. Tabagay ko kano. Kat, kinayat mo mat. Naasyanda kanya. Ta inistoryak tinapasamak. Anigari tinagorder. Kat kalpasan akin na nadagiti in order na. Pimbanaw adagos iti in break na. Ay, kastaya. Ay, agyaman nak. Makaornongak matlaangan iti pag-board exam ko, nanang. Ay, katwan anak ko. Nulakit de tamaan usam day jay at trabaho. Waitress ka dito'y? Juan? Apay anak lahat kayo akasta. Sa bagay, saan ka matket di aboard passer? Imbagan ka ata nakapasa ka. Ngam anyang iti trabahom ita. Awan pa'y nga rod, agbirbiro kak pailaan. Oh, anya ti order mo. Ibaga mo, ta ilista kon. Saan ka na makikadkadwa ka dagiti karasaan agagayem mo, Eunice? Karasaan? Asino dagiti dakdakamatin yun, nana? Ay, kat dagiti gagayem mo ah. Iraman mo dyan nanang ni Bet, ako namlan nakasingsing pot nga umubay dito'y balay. Gayam, agururnong laang iti istoryaan na nga iwaras na kadagiti kaaruba. Ay, nanang, sigud mat akasta. Iso alikli kam idan, uray pa'y day di agare. E di nag-break kami kanigari. Diyak kayatin ti makisinubyan kan kwa na. Ay uwan gayam anak ko, ag-examen ka kadimanan. Wananang. Adamot pag-exam ko. Ngamin, ninayunan di manager mi ti pag-exam ko. Anya, tinulungan da ka? Wananang. Nagsayatan ngay anak ko. An-anusam nga road, taam mo nga agbaligi kanto. Nanang. Da kayo adwa, tuladin nyo ni Eunice. Apay nanang? Nagan-ano ni Eunice? Kat no nakastrakan iti trabaho. Kalpasan ang nakapasa iti board exam. Ha? Nakapasan ni Eunice? Wan, kan adan trabaho na. Ay na, kasanutan ngay. Aging gaitakit awan pa'y trabaho ta. Dahil talag padpadaan ken mangpalpalabas iti tattao dito'y paraangan ter aramidin tan. Wan nga rod Satan to uyawan kan pagis-istoryaan ni Eunice. Ita, inabak na tan. Adayon tinadanon na. Tulungan ti Diyos tinasayaat a tao. Ngarod, agbalin tayo anasayaat, tapno paraboran na tayo ti Diyos. Papagayam, ditaan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag.
Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 27. Sakbay nga agbalay kad mga sawa ka, isaganang pay nga umuna ti talon mo, kan sumapol ka iti panggadam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Di matsimurot ni Baldo ijay talaw na. Kunak man no sinurot na ka idirimwar, awan mo't ditoy. Ay, napanan man nga tan ti sadot at haaw. Saan nga ta napanmanan iti ayan ti balasang asabsabungan na? Ay, uray agparintumang iti sango ti balasang. Nukas jay mat ti kinasadot na. Kaya't dakit din. Ay, jakman ammo iti dayjay nga anak mo. Kuna na ang mga sawa, awan mo't pangasawa na. No ibaga na asyak ti pagtaudan ti pangasawa na. Ay, awan latam mo kaon. Bayam nga aglakay iti uneg ti kalson na. Mayat man ti ayos ti arak iti karabukob. Un nga rod pare. May mayat kumamanen. No adda mapanta pagharanaan a balasang. Abay, saan mo ako kursunada ni ading ko? Napintas mata. Kaya't nakadimot lang agbalin abayaw pare. Launay pare. Nang runa no kanayon ka gumatang iti inuman ta. Basta dalagi di maigatang. Areglado. Intang aruda ni Jibalay mi. Tarumam ni ading ko. Ay, intan na. Awitan tanto'y dita pa'y naibos ng arak. Ituloy tanto ti uminom ijay balayo. Oy, Lara. Umay ka man dito eh. Sangom ni Pare Jose. Sumangsango akit din kada kayo nga aginom iti arak. Jak kayat. Abay, nagtarto pa ni Jose agayam ko. Apay adito'y kayo pa'y balay nga aginom. Ijay kumatirsena at naginuman nyo. May mayat ni Rod dito itada balasang. Ijay tersena kat bakit matiyad da ijay? Ijay nga rod tinaggatangan nyo. Di ijay ko mga aginom kayo. Saan kan sa mata makawaawat Awan ti balasang ijay. Umay kakit di tagtugaw ka iti sango mi. Ay, makatugtugaw. Inakit di aglabat. Apay anak kami suot ka masabat ko balasang ko. Masurunak namin kinimanong ko, anti. Ipaaram nakit din itipada na amang Marta. Saan ka apay sagmak iti may sa amapmartag? Nang runa no awan trabaho na. Sana laing agbartak. Ay, wen anti. Kagurak tinalaing agbarta. Numuna no daytoy kat sadot. Konsumisyon mo laang ti mamartag kan sadot nga asawa. Isungarod akagurak no kadwa ni manong ko day di apada na amang Marta. Uray no kanayon iji balayo no di mo kayat. Di na maipapilit. Wen madkit di, anti. Bagbagaam kit din ni manong mo asumapol pa iti trabaho na. Sakbay nga agarem iti balasang. Nay, anya day tar aramidam. Mangikalkali ka mat iti kayaw. Ikalik man, taimbagla postin to ti balay. Poste. Mangikali ka iti poste. Ngawan mat kwartam apaggatang mo iti daduma a materialis. Ay kati doon ada kwartak, gumatak to iti daduma materialis, tatang. Mabalin ay amat dayta. Ikalim ti poste. Tain inutam nga iyalaan iti materialis. Ay, mauyaw nga. Apay kiti nasaan, tatang? Ure kita nyo, malpas to da ito'y. Sakbay ang mangipatakder ka. Diyay namnamaam nga adda pangituloy mo. Dahin tantuman lasadot mo ti agadaw. Saan ton, tatang? Mga sawak to ngaminin. Hey, adda nga ron namnamaam apang biyag mo iti asawaam. Agbiag to iti ayat kendung mo, tatang. Ay, kasanaw ti kanan, kanda dumapay amasapsapul yaw. O di, makikabalay kami to kada kayo, tatang. Anya, sakit din ti mangbiyag iti pamilyam. Ay, naglalaing amon ngay. Adda tayo dito'y talong. Napanan ni manong mo.
Napan man siguron ay, ijay ayan ti barkada na apada na asadot. Adda plano na ang mga asawa. Anya nga iti pangasawa na kunak manag. Oray kumaano di nakiraman. Ipaasawa nakit kanon itigayim ng awan mo trabaho na. Uray kumamet no nagagat iti talon. Saan met? Jay impatakder na aposte. Inana yun. Di na paila na igatangan iti materyales apang ituloy na. Ay na, di na mo tararamidan na. Kaslag pampanunot nga ubing. No ubing la kumaakit bautan. Laklakayan mo aminin. No adda may bagakan kwa na. Denggan ti makannawan alapayag na. Rumwar iti makannigaid. Anya aya ti parikot mo, takanayon kang agbartek. Uray kuma, no umay kamat tumulong ije talawon. Umayak to ka di tumulong no masulbar ko di parikot ko tatang. Anya launay aya ti pagbarbartekam. Anya aya ti problemam. Parikot ko nga ron no kasano makaasawa ak. Adu dita ababae. Ngam ti kasta agalad mo, ay, di da kakayat. Nabi ko di na kaya tatang, ha? Uray asino ababae. Di na kayat ti agbisin iti sidong ti lalaki asa daut. Di agagitak to ito na danasawa ak. Ay, mabalin aya nga ibagam iti babae. Nga aggagat kanto ento nagasawa kayaon. Pare Jose, papanam. Umayak ko mga rodi je balayaw. At dabalon ko 4 kantos. Kapag iso. At day ni ading ko. Nayunam ko maday ta 4 kantos. Tas gaysata. Tapag lutuak ni ading ko iti manok apulutan ta. Ay, adda manok yaw. Adda tay kawitan ni tatang ko. Nakabaod. Ay. Parcinta. Nagsayatan. Ala, hinta nga ro din. Hey, Nabayag adyak nakaraman iti tinola ang manok. mayat manin ti aldaw ita tadda mainom. Sumaranta manin da tao. Dahitaman ti kayat ko ken kabayaw. Ay kaya tulungan na nga ro iti kabsat mo. Tapno maasawak ng time. Nalakalang dayta. Bayam, takanayon ko nga ibagakan kwa na. Asong batan na kan. Awan sa tao dito'y balayaw, bayaw. No, awan ti tao. Di datan ado ati mangluto iti kawitan ni tatang. Ay, sige bayaw. Ingkaalaan, tapno ilututan. Wala bayaw. Nalakalang dayta. Nakabaod ngamin. Naluk magsiguro niya. Uwan bayaw. Kanayon katapakanan ni tatang ko dahil kawitan na. Uy, natabang ro da. Naimas ti kaldo na. Ang damot ten mula ni nanang ko alaya dita. Hinta mangala. Tay kantaman iti adu alaya. Tapno na imas. Nagmayatan, bayaw. Kawitan ang nataba nga adu ti layana. Uy, mayat apulutan. Ewan pa yung matda ading ko. Intalahan yan iti balay ti babaya sa sabunga, bayaw. Ay, inta nga ro din, bayaw. Inton sumangbat daading mo. Agsublita dito'y balayaw. Ariglado, bayaw. Tulungan ka kini kabagis. Ngam tulungan nakmat ay ti babaya sa sabunga kanya. Awan pagdanagam. Ag tinulong ta. Tapno agpada ta ang makasawa. Tangaro din. Bayan ta pa iti naramat ta baso kan manlokong dito'y lamisaan. Itarimahan to ni ading ko. Uy, nasingpat talaga ni ading mo. No isupay ti mangitarimaan kadagitoy. Isu nga ro ti babae. Di isu ti agtrabaho dito'y balay. Apay ti baso kan manlukong itilamisaan. Ha? Agat arak, Mike. Ay, naginumdamanong mo ditoy. Sa dapinanawan tinaginumanda. Ay, nagalas ka ti aramid dan. Anya ay ati inkargada di tamalukong. Layamat laangan tinabati dito'y manlukong nanang. Kaslamat manok ti pinulutan da. Anya, manok. Ay, inakman kita antay manok ko.
Nay, adamat karga ti kasirula. Ay, kita man. Ha? Adamat karay kay. Tenged, kan payak ti manok daytoy. Anya? Ay, nangibati da ngampayak. Karay kay kantenged. Ay, awan matantay impagod ko adak kalakawitan. Ayan na ngay ngatan. Lakay, saan nga ta nga iso dayto adday ti kasirula? Ang payakla ang matan, karay kay kantenged tinabatay. Awan matan ti lasag apasit na. Ay, mapang-uro ka no sumangpet ti sinalbag. Pinarti nakit din ti impagod ko akawitan. Nakamisuot ni Lara anapan naginaw iti naginuman kan nagpulutanan da. Ay, sumangpet tula ang dadya atao. Pagtalawa kon. Saan lang arod ang makatulong? Mangiruruman paikit din. Uray kumamat ano impakada na sakbay a pinarti na. Saan ko nga ipaparti dayjay? Taawan sa bali akawitan. Dayjay laang ti kawitan tayaw. Ay, sayang ti manok. Ada ije tiyanggi da baldo kan Jose. Ay, makidindin nanog da. Ay, saan arumbang adito'y balay tinapanam? Ah, Ija eyan dagiti opisyalis kumaa. ha? Bayam atiliwan da ida. Marwam dagita. Ah? Bayam amatilew? Saan nga agnakam? No saan ang makaraman iti dusa? Ay, Bayam, adusaan ni kapitan. sige nga rod tawagak ni Kapitan kandag iti opisyales. Nasaysaya at pay. Tapno tiliwan da ida. Ipanday je barangay hall. Marwam ti tao nga awan amuna nasayaat. Nakigulo ka no akadwa na dayjay a Jose. Ay, isu siguro ti kadwa na naggapo dito'y balay. Pinarti dakit din ti kakaiso na akawitan kaw. Anya? Tulungan dak man nanang. Mamulta kami kano. Awan ti maitad ko kan ka. Ah, Kuna ni tatang mo agunggunam kano. Apay anak igulo ka. Binastad nak ngamin ti balasang ararbak nanang. Kasano adi nakabasteten. Ket di na pa'y makita amapan katumulong iti talon. Jay ingkalim apuste. Awanon. Natwangan tay nanayon. Di da kun ungtan na. Nasakit lang arudan tinakam ko iti pan nakabastad ko. Ay na anak ko, kastam ng aglaklakay. Awan ti balasang apaisagmak iti kaskan ka. No makita daan nagagat kay ti talon, amangan no adda mailawan kan ka. Ay, da kaya taglakay abaro. Uray di mo kayat, no di ka matagbalbaliw, ay awan lat amukon. Bayaw, awan mo't dading mo dito'y balayaw. Urayan tayo da sumangpait. Binastad nakit din ti babae asab-sabungak. Imbaga na adi nakano kayat, tawan trabaho. Mangkita tamanan iti sa balay. Hangam, masiguradom ka di akayat nak ni ading mau. Ni ading kumateta sumungad. Ah. Sa saritam, tawan pa'y tatatang. Sige, tauray ka makaunag. Na, adda kayo dito'y balay nga agkuy-kuyakoy. Idinto ta nagkapuak iti taltalon. Ha? Pumanaw kayo dito'y balay. Amangan numang parti kayo manin iti dingwan, katsyak ti paginawan nyo. Kaya't na kanibayaw, Jose. Ikalay sana kay ti anyaman nga oras. Sa anak nga agtatakon iti may sa asadot. Inkayukit din iti talo nyo, taing kay agtrabaho. Didak disturbon ta na banugak. Jak kayat ti kaskada kayo asadot. Oy, Ah? tanangam ti panagsasaum si Kalara. Agpaiso may ti bagbagak manong. Awan babae amayat iti kaskada kayo. Sakbay nga ingkay agaram, agbalbaliw kayo pay, no kayat yung adda pay mailawan kada kayo. Ala, pumano kayo, taado ti aramidak. Ingkayo kat isagana ti talo nyo, tamulaan nyo. Agpada ta binastad ti babaeng ararmanta. Ibagada asadot ta kano. Pare Jose, agpaiso ti imbagan ni tatang.
Ngaglaklakay ta abaro. No di ta agtrabaho. Iso ngagbalbaliw tan. Intag trabaho iti talon ta. Barang adda pa'y mayat kadata. Nasaysaya at no agsingsingpet kan aggaget ka tapno nasaya at ti masakbayam. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.